Siyayisuke Nandi bhekelele eThekwini bahamba balalela umsakazo kuleli tekisi masukhulumile kumsakazo mlalelo omuhle uthandekayo sizocela uyeka konke okwenzayo ulalela umsakazo kuphathela indaba ezinhle lawa bala magiki ehlala kwaMthiyana lawa ehlisa laze la ikhiphe egiyeni ayiphula la ibeka eceleni lapha sendle lama baxakeka-ke nje abagibeli ukuthi kwenze njani wasukhulumile kumsakazo mlalelo omuhle Ukhozi FM kwethulela umasingcwabisane walo lapho ungazikhethela khona inani elifanele wena ngelingangamandlanga lo masingcwabisane ulawulwa abakaHolland ungazikhethela-ko wakho umasingcwabisane ohambisana nawe ngoba onke amanani avumela wonke umuntu Sathi sinyisambazi hey wemthiyane ngabe yona nto ubuyimelela nesilalele njengamanje ngoba ngabe lento ilalela uhamba ngendlela Mthiyane uyenziwa yini ngempela usibambezele kanti niwuzanga nomsakazo ukuthi uthina ngithi umsakazo utena masiyaka yonke into esiyenza silalela umsakazo ngoba ngicabangile ukuthi kungenza kube kunengozi phambili noma kunesipoko esizobulala phambili yini ningafuni ukulalela eksitha ngoba ngenza into eshiwo ngumsakazo mina wemthiyane umsakazo lona ubusho ukuthi fanele silalele sisayi ukuthi fanele mesitekisi uyaganga man hey khemani hayi mina bengilalela kusho ngumsakazo ke phela alifake liyaphambili la indicator la ngene emgwaqeni la ishaya ishosholoza niwolalela